Ebyare bitirwa ihunga n'orubare harimu Kyakasatu, Bukona, Kyakayaya, Kikonkona hamwe na Haibare mu gomboro ya Kisukuma omu district ya Hoima. Hano nkalya loni ya milioni hii 3 nekichiweka. Nyalima mbenye nihiza mukubani saswa loni egyo ninkione saswa school fees yo mwana. Nina mwana agenda munasingi tina sent. Nina mwana ali secondary. Nina bana ali primary. Na family nkoto muno chokiti na buyambi wona oyo nkusaba government enyambe enkwatire ho bayiraba enyurukire birimo byange biri mulingo bisisikaire nti byoda biri mu mayizi yambe etwirukirire habyo kulya na majuga itagatirwe orubale neminyega gwabona ngamaji nesente ina bana wenga bokololera ina bana hayinka mukaga abankololera bona bawe bange ebintu ebisisikire harimu ekanisa y'abacwanga, emisiri ya muhogo, ebinyobwa, simusimu, omwani, kokowa, ebitakuri, ebihimba, ebicoori n'ebindi. Sisikare birimo kubokowa bisisike muno ebitoke cyande ibintu by'abantu bisisike muno hano abo kanga bo kitubirwa birwa. Augustine Karubagwa, o chairman w'ekyaro kya Haibare, nagira ngo amatungo nago gafire. Abayirwe ne inkoko zinya kufire giza abantu zo zifire gabo mu kiyaga abo imitecho ikirege kandi government ukusaba etu emale etutekezo ha kigambo kya Paris modo nkomuruka gwa ituguni Paris modo tukutongwa baitu kusaba government etu emale tungeze yakai abuko hatu bantu gera ko yasende kusasu omuno abandi bali mire ikemu yebihimba nkusaba government etuyambe etwirukire bayiraba etuyambe bana takora kiyo talimo kusoma tukweniza tamu ya kabirenu manyaki bana kugaruka hayisomero hakwati bantu banihiza kubantu fulaki sende kuga mu birime byayite ibintu betu limire bino emisiri yabante sisikairige muno mukichweka kyanga mwire bunu abataka bange tibaina kyokulya ya kandi babaire bagayire birimo byabo nibanihize birimo ebyo kuyiha mu sente abana agenda hasomero obwo kutunura emisiri enyakusisikaire okatekereza amaju aganyakusisikaire gali mazima ebintu bino tibiri mitwaro tibiri milioni kyonka biri mu billioni za sente. Abebembezi bagira ngo baciyo nibarundana byo n'ebisisikire n'abaferirwe ebintu byabo ngo bahandikire ofisi y'ebija bitaragini. Gasha kwa Ambrose Nongaba Katoto.